Erionget loka asi arai ateker transformation and sustainability initiatives nesi eloskit aikeon adoketait na Akoru koiponelo Akoriok Akoru Iraan luepedore taikany aichana Akolong. Eutasa isinyikwe kina Akorioke be imumwa ne pekeda kuma eraslu imeda kinete itunga noi na suri nyambere jo kesi konye kesi be inida mameraslu roko no to musokoni Ikoru jo kesi ipo kesi bedo jo agwela rasulu ja domunu isirigi na pertai to jokan ejautenelo otomo kale kon Aitosom ibolian luepedorete aito jokar ejautenelo alupok kanu Iraan aswame jok nesiborichie yeni busakit Akoriok aswam porin sinyiko kitiso Akoriok asom kopani nyesi anyo nebe iperke sasoma uni bolian ngunu eperte aito jokar jautenelo alupok arai ku etugogonga kesa alupok so apoloke be kwa penati ejasi bolune bakanja msukumbe famia di maniwa achina kokore asike asodika tawore tengin epedore ngarakin nyune be togogongi alupok Michael Olupot loyait no Akoru kotema kiriau nges ebalebe mamteni Akoriok Engirikitos Ikorion luebeit aitolomun kotupte taichana Akolong. There are challenges which are facing our farmers, like there's a challenge of what to produce, how to produce, and where to sell. Eyataktebe mam Akoriok luipo epedortos aijen atiaketait kidingi nyamat kaikinyom. Ona Akoriok, ipo anilo mamije na tiakun, inyamata kede ikinyom. Ichao nirokoni we ikinyom amba we inyamata basi benyo, bikinyom because I remember ikola sekula papao. Ara misiri na kumae. Elo se epolo na ramojo nga alemu ni kinyom misiri. Era bere misiri keda nule polo konyo. Akwe dumje wana naro mere. Awan so ni to biajo jani be ara wana request nyo menyo ikinyom nguni konai eseo tai. Inertos Akoriokoda. Yalama no beresa yalama no nare. Isisi auso no achwane polo ponelo rice boro. Eponela buki bolea to moboro kera tiaka da ngunu ne bukita bolea kele bukita bolea ngunu le bukita bolea swama ite no ailo akotonga jila kina akorokolije au musudi ne balabo nebe araidu mutesi kinyomoto ma paki igwaiki ora ya kuruna soditi nare komoto ba paki ne yao nino etepe loidon mambe je ka Akolong ejulune polete piedo Kanuka TV East Patrick Eteu kwa Muria.